Ya pakambolo talatiani weekend na siama tiko maina mbongi vinani ko mbongi tiko ni singa lotu levu weekend si tiko weekend na walu ena tini kalima na minit ndore ada tal tiko maina ndoro yaua ni serebo ena bitoko ni vinakane bounty ena bitoko ni vinakane paradise beverages bounty premium ram taste the spirit of Fiji ena mbongi ni kuwa ena maitarai tikina endua esana ndua mai kalunga tatiko kina mai bana idhobi ena ilolo ma mai we paradise beverages bounty premium ram taste the spirit of Fiji. Pangambul sertani bikim ni kesarna sema tiko maingo ena VTFM YouTube channel VTFM TikTok wakatalanga kina na Facebook live ni VTFM nindo wakamuria boli mai na bimbongi na yaua ni serbo. Bulu binaka sauce nix loud and clear from Talangata keresere bebo taitika vi kiro kisabi na serbole na siamo tingo mai en nambong winani ko tania langali butu bolambole vinaka no doria wa tigo ni serbo na ndo talna taitika ni kina na ve serbo wo endo ya tigo mai na salika kamrengo na VTFM do talna ya wongo do talna taitika na ve serbo wo and we talk naka ni paradise beverages. Yun VTFM 92.2 FM andi ngasa yawa mai vertuna lalo na tau tribute beba maruta kitiku weekenda enambongi binakani ko sibitak na walu yana tini ka walu na miniti mbongi tiku ni lotu lebu weekenda dori ado batiko mingo nondon dori yawa ni rongo serebo ena beito koni binakani paradise beverages bounty premium ram taste the spirit of Fiji. Yun nondori yada ni sere nambongi binani ko na ni serengo na nau bola kalangat talangan sereng na turang go Ratu Nawi Rokodulu. Ada ni Sere Nau bola kalangat talangan Sere Ratu Nawi Rokodulu. Ana sereng go yang bala tetinga na tumbungu se nau. Bata ko na talo ni sereng go yang bala tetiko ngana tumbungu sa bakadengu yani na yadano andi mersiana golo baki rakuita. Eda butu mena buno baka turanga ona tewa. Embala tetiko ngana nona visusu. Kena nona do solia na noningu menda ubebu ke nangarabi keito waka vete vini. Na loloma bagarita kona we wosibita na loloma kedenga. Ngona mita kali kina ono numa ni savava kia na burubura. E atau rendo na nguna balabu mengai mabu kina na mosi ni nona sama ita kali onau. Lega sarvikenda na nota talo ni sere e na bogi binakani kua. Na sineda ni serengo na nau e bola kalangata talangana serengo na turangango Ratu Nawi Rokodulu. Na baka binakalebu ve paradise beverages and bukuni ve tokoni bounty premium ram taste the spirit of Fiji. Na makatiko mai na nonda rutaro ni serbo e na dona ngona leka mengona numa somo tiko mena taro baleta erawa ni o kalonga takina endona ilolama mai ve paradise beverages bounty premium ram taste the spirit of Fiji. Na taray ito ka ng bangin ni kuwa and endo sa naminganga ito ka ng bangin ni kuwa. Yun, so mo ito nga minataro baleta endo solid ito ka nilolamango and abe lotu lebu kede sara.
Bang bulu sertian bikin dona siama tingu menggor mengeleni mai tabi uni nasar bali mana siama tingu mana bongi binakan ni singni kolosel ni bongi merta votai bertona bi baka bitinani sa bina bali bili ame siama sarting minggo McKay Queensland baka nundi binakan sertiani nasar bali mana siama tingu mana bongi binakan ni kuah ningi nama katal tahu mana singni mataka nanondor yawan ni servo na bitoko ni binakan ni Paradise Beverages Bounty Premium Ram Taste the Spirit of Fiji. Nandaru taro ni servo nangay beauty kaya nandono nguna laka go maingo nanu mani suma may nataro yung beauty kaya ni baleta raw ni ganga nandono ni lola may Paradise Beverages. Nasarbali bikem ni kiat sarasya mating may nabong binang ni singin ni kuah rasala seru bula binaka Victoria sama sarting Mindawa Village na Tewa Bay. Dumbulang bula binaka Tarawang Gori bula binaka Rudy Vere vala bina. Soko sama tingu minggu novo tel mai lami. Nasar vali na sama tingu mai. Mungkin nama ketika nanguno patapangko ena singa ni mata kayawa ni servo veito ko ni binaka nei Paradise Beverages Bounty Premium Ram